ikanizere ko mumeze neza. Ubushize rero twari turi kumwe na mwarimu Patrick aho twigaga intambwe ya mbere twiga amanota atatu agize umuzika do, mi ndetse na sol. Uyu munsi wa none rero tugiye kwiga indi ntambwe ya kabiri, etape ya kabiri, aho tugiye kongeramo inota rya re ndetse n'inota rya fa. Turaza kubibona hano muri muhungu wa nota. Tugiye kwiga noneho amanota atanu: do, re, mi, fa na sol. Hanyuma rero nk'uko turi kubibona muri muhungu wa nota yacu, tukubona yuko ano manote asa nk'atsindagiye cyane. Amanote rero kuba atsindagiye ntaho atandukaniye n'aya ngaya asanzwe, ahubwo ni ukuvuga ngo icyo tuba twashatse kugira ngo tugaragarize umunyeshuri, kugira ngo tukwereke yuko ari inote nshyashya ziyongereyemo, inote nshyashya zongeye kuza, zigiye kugaragara bushyashya kuri wowe utari usanzwe uri kubona mu manote atatu twize ubushize. Uyu munsi wa none rero tugiye kwiga uburyo noneho dushobora gusoma amanote do, re, mi, fa na sol, noneho n'uburyo dushobora no kuyavanga turi gukora umuziki. Ibi ngibi rero bizagufasha gusobanukirwa neza intambwe ya kabiri ndetse n'indi myitozo yose uzagenda ubona. Ikintu ugomba kwita ni ku gaciro ka buri muntu. Nk'uko muri kubibona rero hano ntabwo tuba dufite igipimo nyirizina cy'aya manota n'uburyo dushobora kuba twagira gute, n'uburyo dushobora kuba twayatwara, ariko iyi note mu buryo busanzwe bwayo turabizi neza yuko ifite igihe kingana n'ibihe bine. Ni ukuvuga ngo rero dushobora kuyigerageza kuyigoragoza mu buryo bwo kuyiteramo igipimo cya 4x4 kugira ngo tubashe kuyisoma neza, buri munyeshuri wese abashe kuba yagira gute, abashe kuba yabifata. Mbibutse yuko igipimo cya 4x4 twabonye yuko kigira ibihe bingahe, kigira ibihe bine, aho tuza muri ubu buryo tuba dufite igihe kimwe, igihe aho tuba tumanuye noneho tugatambika ni igihe cya kabiri, iyo tugabuyemo kiba ari igihe cya gatatu, tukongera tukazamura ari igihe cya kane. Ubwo tubitera muri ubu buryo: 1, 2, 3, 4, pa 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 pa. Tuba turi gutera iki? Igipimo cya 4x4 cya 4x4. Hano rero tugiye gusoma ino note nk'uko muri kubibona. Hano turaza tugasoma do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Muri kumva yuko uburyo ndi kubikoramo igipimo neza mbatsa nk'ugifite mu mutwe, ariko wowe nuba uragerageza mu buryo bushoboka bwose, ku buryo uraza gutera iki, uraza gutera igipimo kandi mu buryo bugaragara. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Mbibutse yuko wowe uri kwiga ntabwo wemerewe gukubita tuno tuntu, mbagira ngo bikumvishe ku buryo wumva igipimo mu buryo kigenda, ariko wowe iyo uri kwiga witoza mu bihe bisanzwe. Do, re, mbese uri gukubita cya gipimo mu buryo twagize gute, uburyo twagiye tucyandika ishusho yaho. Hari abantu batari bafata ibipimo neza, kandi ibipimo nibyo bituma tubasha gukora imyitozo neza kugira ngo tubashe kugira gute, tubashe kuyumva. Ni ukuvuga ngo rero hano noneho tugiye kubikora tunavanga n'amanota. Re, fa, mi, do, fa, sol, mi, re, sol, fa, mi, do. Uri kubona hariya ndi kubikora nta n'ikintu bitayeho, ariko noneho dushobora no kubikora tubikoze mu gipimo cyabyo: do, mi, fa, sol, re, fa, sol, mi, do. Ukumva yuko ari amanota uburyo aba agenda, aba agiye avanze, kandi buri note
igiye ufite umurangiro w'umwihariko wayo nk'uko turi kugenda tubyumva hariya. Turaza kubibona hano noneho mu myitozo yacu twagiye tugira, turi kubona yuko umwitozo wa 13 mu gitabo cyacu turaza kugenda tubibona neza. Turi guhera kuri do, hanyuma hano turaza guhera kuri do, re, mi, fa, so, fa, mi, re, do. None dushobora no kubikora dutera iki? Dutera igipimo noneho nyirizina. Igipimo noneho cya 2 kuri 4 twabonye ko kigira ibihe bingahe. Uri igipimo cya 2 kuri 4 cyo kigira ibihe bibiri, bigira igihe muto ndetse n'igihe negeze. Aho no kuvuga ngo turatera igihe kimwe tuba tumanuye, igihe cya 2 tukaba tugeze gute? Tukaba tuzamuye. Mbibutsa neza yuko iyi note iba ringana n'aya manote ane. Ni ukuvuga ngo iyi note niba turiteye turitera igihe kimwe ndetse tukongera tukanabiteramo n'igihe cya 4. Ariko hano iyi note iba ifite igihe kimwe n'ibindi bikagira igihe kimwe. Hano niyo mpamvu rero tuza tugasoma do, re, mi, fa, so, fa, mi, re, do. Ni kubona yuko igipimo kiba kirangiye hejuru. Tubongera dusubiremo, twongere tunahukure hariya inyuma. Do, re, ukongera ukihunda imyitozo nawe kugira ngo ubashe kumenya neza. Do, re, mi, fa, so, fa, mi, re, do. Ni ukuvuga ngo biri kwiga gusoma umuzika uraza ukabivana hano, wamara kubivana hano ukongera ukabihera nanga inyuma ubizana imbere kugira ngo wumve yuko ushobora nawe kuba wakwivangira amanota. Ibyo bigufasha kumenya umuzika vuba byihuta ndetse no kumenya gutandukanya imirangire. Hano rero uri kubona yuko dufite umwitozo wa 14. Do, re, mi, fa, so, fa, mi, re, mi, re, do. Bibutsa yuko igipimo gitangira hasi kikarangira hejuru iteka ryose. Nawe nawe ushobora kubikura hano inyuma. Do, re, mi, fa, so, fa, mi, re, do. Tukaza ku mwitozo wa 15. Do, re, mi, fa, so, fa, mi, fa, so, fa, mi, re, mi. Turi kubyumva neza? Kongere dusubiremo. Do, re, mi, fa, so, fa, mi, fa, so, fa, mi, re, mi. Nabyo ushobora kubikura hano inyuma. Mi, re, mi, fa, so, fa, mi, fa, so, fa, mi, re, do. Ubona yuko tuba dutangiriye hasi kandi tukarangiriza hejuru. Nawe rero ushobora kuza kwiha indi myitozo ikomeza mu gitabo cyawe kugira ngo ubashe kugira gute, ubashe kongera kunoza neza amanota y'umuzika. Hanyuma rero hano dufite akaririmbo tugiye gufatanya kwiga bakita ngiye kwiga muzika. Muraza kugerageza namwe muze kukwitoza ndetse muze gushyiraho n'iki, muze gushyiraho n'amagambo. Hano rero turi kwitoza, mbibutse yuko umwitozo wa mbere nyirango mwarimu yaratubwiye ngo iyo turi kwitoza ugerageza gusa nkaho niba tuvuze ngo ngiye kwiga muzika, ibyo ngibyo byonyine biba bihagije. Gerageza wihe interuro ntoya ijyanye ndetse na ya manota, sibyo? Usome noneho ya nteruro, usome na ya manota magufiya, ubashe gusoreza ahantu ubasha kumva rya jambo rigeze gute, ryumvikana. Do, re, mi, fa, so, ngiye kwiga
mi fa so fa mi re. Hano rero tuba tugiye kwiga noneho utundi tuntu dushyashya. Hano turaza kugenda tubona kuri uyu mwitozo wo hasi, turaza kubona akantu twita liaison. Turaza kubona akantu twita liaison, ni akantu gashyashya, ndetse tubone n'akantu twita hule. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo rero utu tuntu twombi rero tugiye kwiga. Ubundi liaison ni iki se, cyangwa iriya kure ni iki? Ni ukuvuga ngo kano ka kure tuziga imbere gatoya, tuzabona icyo twita ibyungo nyasano cyangwa ibyungo nyuranyasano, aho noneho hano badusobanurira. Ni ukuvuga ngo nyuranyasano uri kumva yuko ni ibintu biba bigize gute, ni amanote ariko aba adahuje urugwiro. Ni ukuvuga ngo aba adasa, aba atandukanye mu migero. Hanyuma noneho ibyungo nyasano, iyo tuvuze noneho liaison, ni ukuvuga ngo noneho ni amanote aba asa, ashobora gutindwaho mu gihe runaka. Turaza kugenda tubibona mu myitozo. Hano rero ni ukuvuga ngo iyo tuhageze ni kubona yuko ahangaha nta jambo ririmo, kandi kariya kantu kageze gute, harimo akantu k'akarongo gahuza ariya manote abiri. Hano rero iyo tuhageze dukoresha noneho hashi y'inyajwi tuba tugezeho mu gihe turi gukora wa mwitozo. Naho muri kubona yuko nzashyiraho umwete, nzawumenya bwangu. Ubwo niba ari nguhu, nyine ubijyana muri ubwo buryo bitewe n'inyajwi wasorejeho. Biba bigomba kugira gute, biba bigomba kujyana na rya nota ndetse na rya jambo. Hanyuma rero hano tugiye gusoma do re mi do mi fa so so fa mi re. Do re mi do mi fa so mi do re mi do. Ukubona yuko na meziri bigize gute, na meziri ibirimo neza. Hano rero tuje tukabihuza neza, do re mi do mi fa so, ngiye kwiga muzika, ndashyiraho umwete, mi fa so fa mi re. Do re mi do mi fa so, nzawumenya bwangu, nzaririmbe rugira. So mi do re mi do. Uri kumva yuko indirimbo yacu ibije ikajyana n'iki, ndetse ikajyana na ya manota. Tugiye gufatanya gusoma amanota yonyine, none tunashyiraho n'amagambo, nawe uraza gukora undi mwitozo ukurikiraho. Do re mi do mi fa so fa mi re. Do re mi do mi fa so mi do re mi do. Shyira amagambo, ngiye kwiga muzika, nzashyiraho umwete, nzawumenya bwangu, nzaririmbe rugira. Ni uku nguku indirimbo yacu ibigize gute, ni uku nguku indirimbo yacu ibiteye. Ushobora no gufatanya gusoma ino ndirimbo ya kabiri, ntabwo tuyitindaho, ahubwo ni umukoro wanyu, ugomba kugerageza kuyitoza kugira ngo uze kuyifata neza. Do mi so mi so mi do.
hari ahantu nari nababwiye y'amanote ahuye. Aha ngaha niho twakaje, reka naho nshyiremo aka kantu kugira ngo ubashe kubibona neza. Iyi note kubera ari do n'iyi akaba ari do, naho twakaje ngo tuvuge do do do, turaza n'ubundi tukayinganisha, dusa nk'abaziteranya. Ni ukubera iki rero zino note zishobora kuza ugasanga zirasa kandi zikaba zihurirwa na kariya kantu twita liaison. Impamvu hari indirimbo dushobora kuba turi gukora mu gitero kindi gikurikiyeho, ugasanga aya manota agize ate, ugasanga aya magambo hano hariho amagambo make, ariko mu gitero cya kabiri hariho amagambo menshi. Niyo mpamvu rero dukoreshaho kano kantu gasa nk'agahuza ariya manota, kugira ngo wa muntu uri kuririmba abashe kuza gushyiraho ya magambo yose yuzuye neza. Niyo mpamvu iyo tuje tugasoma hano do mi do mi so so mi mi so mi do 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 mi fa so mi do re do mi so so mi so so mi fa so mi do so mi do mi re do. Nuza kuhagera nuza kureba tuno tuntu tw'uturiyezo uburyo tuba tugiye tumeze, aha ngaha birumvikana yuko biriya note turayitindaho, turageza kuyitindaho muri buriya buryo kugira ngo bize kubasha kugira gute, bize kubasha kumvikana yuko ari umugemo utinda na ririya jambo turi buze kuyitindaho mu gihe kingana na miliyari. Nimuze dufatanye twubake uru Rwanda, turuteze imbere. Murumva yuko bitandukanye n'ahandi twari turi kuvuga turuteze imbere so so mi do re, twakabaye tuvuga teze imbere, ariko ni ukuvuga ngo iyo ari amanote asa ntabwo biri ngombwa yuko twongera kugarura mu ya e, ahubwo ni ukuvuga ngo teze imbere, dusa n'abaritindaho rya note tukariporonja ringanya agaciro na wa mwanya ya manota dusanzwe dufite. Nimuze dufatanye twubake uru Rwanda, turuteze imbere, dukoresha amaboko n'ubwenge, ubwenge Imana yaduhaye. Tukaba turangije umwitozo wacu. Ndabashimiye rero, nizere ko mumeze neza cyane. Turasoje intambwe yacu ya kabiri. Nawe indi myitozo ikurikiyeho mu gitabo cyawe usabwa kugerageza kwegera umwarimu ukuri hafi, akaba ashobora kuba yagufasha, cyangwa se ukajya utwandikira n'ibindi bibazo n'izindi mbogamizi ushobora guhura nazo, tukagerageza kugufasha tukagukosora mu yindi myitozo ushobora gukurikiraho. Ariko imyitozo yindi isigaye yose ni iyawe ku giti cyawe. Ugire umugoroba mwiza.